Meni je trebalo za taj poduhvat trajne epilacije preko 10.000 € ovdje u Norveškoj. I onda sam ja vidjela na internetu puno nekih koje sam ja pratila su pričali o tome da oni briju jednostavno lice. To je jednostavno za čas uradim. Meni to traje možda 2-3 minuta i koža bude fenomenalna posle toga. Snimila sam vam tačno kako to radim, pustit ću vam. Ćao svima, dobrodošli na kanal Zauvek Lepe. Danas ću sa vama podeliti već nekoliko puta najavljivan video o depilaciji lica kada se koriste retinoidi. Snimila sam 2-3 videa o tome šta su retinoidi, kako se koriste, moje iskustvo sa njima i svaki put sam najavila da ću snimiti jedan video posebno na temu depilacije lica i upotrebe retinoida. Već sam nekoliko puta rekla da se ne sme depilirati lice voskom kada se koriste retinoidi. I kada sam ja počela da koristim retinoide prvi put, možda 2012-2013, tada sam delimično uklanjala neke dlake na licu, dlačice da kažem, voskom. I ja sam sama radila neke delove, ja nemam puno dlačica na licu i nisu ni tamne. Ali volim da ih nemam uopšte, čak i te one svijetle, bele, paperjaste. Volim kada ih nemam. I ja sam tada pre retinoida koristila one tračice sa voskom ili one male, pa sam tu uklanjala nausnice, gdje god mi se činilo, volila sam skroz tu da uklanjam tako da kada se našminkam nemam ništa. I voljela sam između obrva i kose taj deo, da tu su mi malo tamnije i sada i uvek bile. I tu sam voljela voskom da skinem. I u stvari tu sam najviše voljela kada odem kod moje kozmetičarke Marije u Milanovcu, koja mi je tada sređivala obrve i ona to stvarno super je radila. I puno bolje nego ja. Eto, to sam radila pre retinoida. Kada sam počela koristiti retinoide nisam smjela to više da radim i onda sam kupila, znate, onu malu mašinicu, probat ću nađem sliku pošto je više nemam i da stavim tu, koja, ja mislim, epilira dlačice. I ona, ovo što čujete je moja 10-mesečna bebica koja se igra tu, nas smo same danas, ali ona je sad fina pa se nadam da ću uspjeti da snimim ovaj video do kraja. Uzela sam tu mašinicu za epilaciju dlačica koja izvlači dlačicu. Znači, onako prolazim i ona izvlači. A inače, moje iskustvo generalno sa uklanjanjem dlaka je da ja ne volim depilaciju. Inače, ne depiliram se voskom. Brijem i noge i ruke. U srednjoj školi kada sam prvi put počela da depiliram ruke, išla sam na depilaciju. Ali onda je počelo da mi se javlja ono urastanje dlačica i onako kao neke bubuljičice i to se nije toliko vidjelo koliko sam ja osjećala na dodir. Nije mi se to dopadalo, nisam voljela da imam bilo kakve neke neravnine na svojoj koži, na rukama posebno, jer su izložene. I počela sam da brijem. I meni je to stvarno fenomenalno rješenje. Onda posle godinama brijem i ja sad nemam ništa da mi nisu jače zbog toga što ih brijem, niti se vidi. Deluje mi moja koža kao da ne vidi se da brijem, jer nemam dlačice i kada ih brijem. Onda sam posle, ne znam, eto pre par godina možda, imala potrebu, kao to mi se činilo kao fenomenalno rješenje, trajna epilacija, da uradim trajnu epilaciju. I ja sam krenula ovdje u Norveškoj to da radim. I ja sam možda radila nekoliko delova, nekoliko puta i nisam imala efekta. I oni su mi objašnjavali da moram da uradim 7 do 8 puta. I ja kada sam izračunala, u Norveškoj bi me za cijelo telo, te delove koje ja želim da uklonim, dlake 7-8 puta i onda ne garantuju. Onda ponovno redno godišnje. Meni je trebalo za taj poduhvat trajne epilacije preko 10.000 € ovdje u Norveškoj. I ja sam onda odustala, posebno što mi ne garantuju da će to da se desi čak i posle 10.000 €.
I onda sam, jer ja nemam te jake dlake, što su dlake tamnije i jače, veća je šansa da će one da se uklone trajnim tim laserima. Kada nisu jake i tamne, postoji šansa da se ne uklone. I ja sam onda prestala, odustala od toga i kupila onaj kućni aparat za trajnu epilaciju. Da se vratim na onaj što čupka dlačice. Njega sam koristila nekoliko mjeseci i on je jako bolno, je to bilo, taj proces kada ono čupka vuče dlačice je bolan. I jednom ili dva puta mi se desilo da mi je povukla ta mašinica kožu. Da mi je napravila bukvalno ranu, krasnu. Ne dugo je to, čak i ožiljak mi je ostao, dugo je trebalo da mi prođe taj ožiljak. I onda sam ja vidjela na internetu, kao što je tada već duži vremenski period, puno tih nekih koje sam ja pratila, su pričali o tome da oni briju jednostavno lice. Jer koriste retinoide ili šta već. I da je to dobar način da se također eksfolira ili da se odstrani taj izumrli sloj kože. I ja sam to lepo probala, počela tako. Ja sam počela lepo da brijem lice i ja. I to radim već nekoliko godina. To je jednostavno za čas uradim. Meni to traje možda 2-3 minuta i koža bude fenomenalna posle toga. Glatka, lepa, nežna, onda šminka, puteći puder fenomenalno stoji na koži. Snimila sam vam tačno kako to radim, pustit ću vam snimak ovdje. Ono što je važno, ja se umijem i moram da pustim da se koža skroz osuši. Znači, važno je da koža bude skroz suva i da nema ništa ne nanosim na nju pre nego što krenem da brijem. I ja nju ne brijem običnim brijačima kojima inače brijem noge i ruke, već ovim malim brijačima za obrve. Ja verujem da to imaju u Srbiji da se kupi. Evo kako izgleda pakovanje koje ja kupujem ovdje u Norveškoj. Je pakovanje od 3. I ja možda koristim ova 1, 2, 3 puta. Znači koristim više puta. Zato što je to jednostavno moje lice i to skroz mi je okej. Posle ovoga operem ga lepo, ostavim da se osuši na neku salveticu i mogu da ga koristim ponovo. Jer je oštar je i 2-3 puta sigurno, minimum, možda i više, ali ja to ne koristim, okej mi 2-3 puta. I onda važno je da je koža totalno suva i onda polako u tim tako malim potezima skidam dlačice. I vidjet ćete na snimku, to su onako paperjaste, totalno su paperjaste te dlačice, onako kao prašenica u stvari bude posle brijanja. A na one delove gdje ima možda malo tamnije, kao što sam vam rekla tu, i nausnice, ja nemam to puno te tamne nausnice, ali imam po koju tamniju, možda dlačica, tamnije su i tu, nego što su, na primjer, ovdje, gdje su potpuno onako paperjaste. Eto, kažem, čvršćišće. Ja sam onda posle tog mog pokušaja da se u salonu trajne epilacije odlučila da kupim ovaj aparat i da imam kućni laser za trajnu epilaciju. Philipsov Lumea Prestige je moj. Ja sam ga kupila pre nekoliko godina, verujem da sad ima možda i novijih i lepših i boljih. I ono što ja radim sa njim jeste na ta mjesta gdje imam te tamne, jer znam da on također ne radi sa svetlim dlačicama, ja onda samo prođem, isto vidjet ćete na tom snimku, prođem sa njim. I na takav način, znači kombinacija ovog brijača, i ja možda to radim jednomjesečno, nemam potrebu više. Što se tiče ovog aparata, ja sa njim također epiliram pazuh, to je sve, jer on je, vi dok njega koristite u početku na 3-4 nedelje, on uklanja dlačice, ali kada prestanete da ga koristite, one se vrate. Sad ja ne znam da li se one vrate više ili manje. Naprimjer, ja leti, kada odem u Srbiju, ne ponesem njega. I ako ostanemo 2 mjeseca, pojave mi se te tamne dlačice. Znači, opet moram da ga koristim. Moram da ga koristim da bi ih uklonila. Znači, on nije trajno rješenje, ali je veoma može da proredi depilaciju. Neuporedivo proređuje. Tako da, na primjer, ja pazuh, kada radim sa njim jednom mjesečno,
i ako prestanem i zaboravim, meni se pojave ponegde neke dlačice. Eto, pazuh mi je totalno, da kažem, trajno epiliran, ali nije potpuno. Znači, možda mogu da mi se posle mjesec, dva pojave negde neke dlačice, a onda uradim ponovo s njima. Verujem kada bih prestala da njega koristim i ne bih ga imala, da bi mi se vratile sve dlačice. Eto, to bi bilo moje iskustvo, ukratko o epilaciji lica kada se koriste retinoidi. Nadam se da vam je bilo korisno. Ako vam se dopao video, obavezno ga lajkujte, subscribeujte na naš kanal i vidimo se brzo.